Buenos días, son las 9:20, estamos aquí nevando, pero preparados para hacer una marcha Beret. La verdad es que creemos que es espectacular. Hemos arreglado todo el circuito hasta Montgarry, hasta Bonavent, los 42 kilómetros pisados. Ahora haremos otra pasada con las máquinas y esperemos que a la hora de la carrera, de aquí media horita, 40 minutos, esta carrera se ponga en marcha y el cielo se levante y nos haga el sol que a nosotros hace falta. Nieve tenemos, nos falta que pare un poco de nieve y estaremos preparados. Otsaileko lehen igandean iraupen eskiko lasterketarik garrantzitsuena eta jendetsuena egin zen. Araneko Kontseilu Orokorrak, Naut Araneko udalak eta noski Bakeira Bereteko estazioak antolatuta. La marcha Beret es la reunión anual de todos los esquiadores, tanto de alpino como de nórdico, y es, bueno, la fiesta. Nos encontramos aquí todos para celebrar la marcha Beret, ¿no? Este año hemos podido bajar a Montgarry, afortunadamente, nos ha nevado mucho. Teníamos miedo que debido a la nevada no pudiésemos bajar, pero al final se ha conseguido y creo que es una cosa que al menos una vez en la vida hay que hacerla. La bajada y subida de Montgarry es algo de lo que nos vamos a acordar. Goizeko 9:00 pasata azken prestakizunetan ari ziren lasterketa hasi baino lehen. Iaz baino 375 pertsonak gehiagoki izena eman dute aurten. Parte hartzearen marka apurtuta horrela. Tenemos gente de todos los países, noruegos, finlandeses, gente de toda Europa, franceses, italianos. Creemos que puede ser una marcha Beret espectacular, 140 corredores, hay 1.400 corredores este año y creemos que será una marcha Beret espectacular. Hallo Norge! We're from Norway. This is the first time we're here. Helmuga inguruko karpetan lasterkari asko azken ukituak ematen ari ziren euren eskien zoletan. Nieve de sobra aquí siempre. Bien, bien. No tanto frío como pensábamos. ¿Y de nieve? Bien, hay nieve. Pues siempre venimos a la carrera a disfrutar. Bueno, estamos acostumbrados. Porque en donde esquiamos también normalmente hace frío. Hice ya la primera, por lo tanto yo calculo que tenía 30 años y tengo 73. Las he corrido todas menos una. Bueno, salíamos de la cota 1800, veníamos hasta aquí el Pla de Beret, dábamos 2 vueltas, volvíamos a la cota y terminaba en la cota 1800. Irteteko ordua baino 5 minutu lehenago, 10:05 gutxiagotan, jendea bilduz joan zen zelaigune handi batean, 1000 parte hartzaile bildu arte. Aurrez aurre profesionalak jartzen ziren eta zenbaki gorriarekin zirkuitu luzeagoa egin behar zuten guztiak. Se presenta interesante, hay muchos participantes, el tiempo dicen que va a levantar, pues esperemos que salga todo bien. Sí, hay muchos participantes extranjeros, cada año además parece que se animan más a venir, entonces sí, yo creo que eso va a ser el correr el boca a boca y va a animar a la gente a acercarse hasta aquí cada año. Nerbioek eta hasteko gogoak irtera faltsu bat eragin zuten, baina berehala neutralizatu zuten. Minutu batzuk geroago atzerako kontaketa hasi zen, eta multzok atera ziren 35. Beret martxako parte hartzaileak. Eliteko kirolariak, profesionalak, amaterrak, gurasoak, amak, gazteak, umeak, aitonamonak, denak bat eginda giza uholde batean kirolaz gozatzeko asmoz. Kamerari bat presaka ibili zen arinak joatearren eta azkenean susto ederra hartu zuen. Adeu, s'han fotut a dins del barranc, s'han fotut a dins del barranc. No la dins, és que era de veure. Zorionez, biak atera ziren honi. Esteu bé? 1300 parte hartzaile baino gehiago Pla de Bereten marraztutako zirkuituan zehar zihoazen sigisaga eginez. Orriko aparkalekoaren ondoko bihurguneetan.
La marcamos con 3 circuitos para niveles diferentes, para que todo el mundo pueda acceder y pueda venir a hacer la marcha. Un circuito de 10 kilómetros orientado a esquiadores con un nivel básico y que tanto en fondo como en alpino, con un mínimo nivel, se puede terminar perfectamente y hacer todo el recorrido. La de 21 kilómetros es el esquiador medio, tiene dos puntos pues, con un poquito más de dificultad, todo y que discurre gran parte por el mismo que el de 10 kilómetros, y el de 42 kilómetros, que es la prueba técnica, la prueba en la que compiten la mayoría de corredores élite, que es una distancia dura y es una carrera, una marcha de las duras dentro del circuito Eurolopet en el que estamos incluidos. Hasieratik Joseba Rojo euskalduna jarri zen buruan eta lasterketa osoan eutsi zion lehen postuari. Beraz, berak urratu zuen lerroa ibilbide osoan. Oso lurra egiten hasi du, da bueno, goia pixka eta pautatzen, baina bueno, kontentu ondo sintu nezelako, eta bueno, beldurra neuken pixkat mongarriak geizten, aber harrapatuko ziaten, baina bueno, oso ondo sintu naiz, así que kontentu. Bereteko zerbitzugunearen aurretik igaro ondoren, zirkuituak Mongarrirantz jarraitzen zuen, bertan jaiotzen den Nogera Pallaresa ibaiaren eskuinaldeko basoetarantz. Zatika zurigune batzuk zabaldu ziren, paisaia elurtuaren ikusgarritasunaz hobeto gozatzeko aukera eskainiz. Gozada bada, bereten eskiatzeunok 5 kilometro besteik ez ditugu eukitzen trazatuak eta jode, orduan, 30 kilometro trazatu eukitzea hemen gozada bada guretzako. Eta, bueno, Mongarrira iristea eskiatzen eta bai, oso ondo. Ibaiaren ezkerraldetik egin zen Mongarriko buelta. Hemen ikusten ditugu 21 kilometroko zirkuituaren lehen lasterkariak. Zirkuitu horren ibilbidea ere paraje zoragarri hauetatik baitzikoan. Oso ondo joan da dena. Eguraldia bizkat kaskarra, baina egonda 7 kilometrotik 12 arte dolan eguzkia atera da pizkatxo bat eta gustora, baina gero berriro lainotu da, elurra hasi da. Pizkat triste eguraldiagatik, baina karrera oso ondo. Bien bitartean helmugan 10 kilometroko zirkuituaren lasterkariak heltzen ari ziren etengabe eta ondoren 21ekoan. Buruan kirolari trebeenak zeuden, baina jarraian parte hartzaile gehienak zetozen, asko eta asko lagunak eta familia osoak ere bai. Nabarmentzekoak dira lasterkari desgaituak, izan ere parte hartuta iraupen eskiaren jai hau oraindik ere handiago egiten lagundu zuten. 2 ordu eta 6 minutuko kronoarekin iritsi zen helmugara 42 kilometroko proba zailenaren lehen lasterkaria, Joseba Rojo euskalduna. Oso ondo, egia esan, hasieratik jo naiz bakarrik, eta oso kontentu, oso ondo sentitu naiz, eta oso kontentu beti hemen irabaztagatik. Bigarren tokian lehenengoaren minutu batera bakarrik Sadurni Betriu katalana sailkatu zen. Hemen ikusten dugu txapelduna agurtzen ari dela. 2 ordu eta 33 minutuko denbora eginda iritsi zen helmugara han jaren norvegiarra, eta bere izan zen beret martxaren 35. txapelduna. The track was very good around the whole 46 kilometer. There's no problem downhill, it's no problem. But then it was some fog and it was difficult to see the track.
Korrikalariak helmugara iritsi ala txipa ateratzen zuten denboran eurtzeko, sailkapenaren pantailak begiratu eta arropa poltsa biltzen zuten, baina batez ere zerbait edan eta jaten zuten. Eguzkia berriz ere agertu zen lasterketaren azken zatian, sariak banatu baino apur bat lehenago. Para la temporada que viene tendremos 2 días de competición en la Marcha Beret. Por un lado, el sábado haremos una carrera ya de skating, de técnica de patinador, y el domingo la marcha tradicional, la de siempre, de clásico. Esto es porque la Marcha Beret se está adaptando el formato a que en 2016, de aquí 2 años, seremos Campeonato de Europa de larga distancia. 10 kilometroko zirkuituan eta emakumeetan Lidia Iglesiasek irabazi zuen, eta Andres Sánchezek gizonetan. 21 kilometroko kategorian Elisa Hernández Madrildarra atera zen garaile, eta Jesus Labanda Araguiarra gizonetan. Amaitzeko probarik garrantzitsuenean 42 kilometrokoan, han Jaren norvegiarrak eskuratu zuen garaipena, eta gizonetan Joseba Rojo euskaldunak. Bravo, también premio metálico para los chicos.